Ranchiani asumdue nka na majiso enka wonso asumdue Castro ni nyina woni wonko basere da ho basere fo bia ho te sei nyanko padaromo ni Ramsey nyanko ponti basere fo nyina ho ye obia ho ye bia ti apopa bia gina ne naso bia wa hoden yes Chedi ampo nyankopon eda so ye na dwuma o ye na dwuma ogusu ye de o ye ni titibire mu na so ogusu ye ma won a obi o makomo mama no wa ho ba bia me di free ba no and I'm ready wa ho ba bia me di free ba no za wa ho so nua ba ma na ne di nkomo no jeze emo akwa yeshia ya che pao bi eyes aswase presby ne shia achu achepa Ache. More than 8 years old. Achepa. Right, what that woman na enyum to e kosei. Bro, nyame adomara kwa ogusu kraye mu e koso kama pa che say sisi a me no Kessey ye defofro asan abebom eye adwuma eshisha nkrofo pa nyame adaroma e koso Yemusa Kesewaa ehye nyum to ase no be mfie be say ni nyame adom 14 years ni professionally mfie dun 9 14 bako 14 years seriously yes because 2009 and I made my first album e buy na they say Eradi okay Eradi and 2014 yeah the second album so buy and ya to the adom roso okay and ye name to 2017 and the third album so buy and ya to the Don't Give Up and no na nyumbi ane was jambo I'm the ubo bi pra yes inti nyame adom yeah the fourth album so aba inti ya calculating in now to me say 14 years now and that GD nka ho no asori dem ni de nka ho but professionally say yeah fam music adwuma no aboye bo taye ni asia ye ama enyonyama career didin no it's been 14 years memusa eye den na wura nyame eye adwuma mu gospel emu well Mashase ni nyina no ya wo mitu Kristo sumu okay eye presby asafo mu my boys my confirmation manyini wo asori ni munti me nyini wo mu no na nyum to no part of me yes that's a JY ye Kesewaa kwa ho ne ye tonyum ha my so Lake Boys ne just say ye tokosa ne ye feel say enyum na ye den ye to be ye kwa school do Wednesday ye be call worship na yes ye probia na be praises and worship no bia mabna go na me feel say oh enyum na me de but now I think say you had something yes there was something in me that God was preparing me me make we never me and just why PG twas well so na nyame enam sa kwan so sie mi ama wiase nyina intino ahyase ni free ho growing up ye secondary school juma kakra be bomu to school so kakra still na ehun say music no ye ntumi ntwe ehun free okay udru ba bi kwana obi tunmi na nkoyi na ho yira you feel like you want to go and help the person na as adom no pian enti it got to a time I said no I started writing songs na nyame eche me achede no me ho na enwum no ababitirim na drop it na mato ma record ya to ho sa fe me hu ya na say ase me tro enwum no me ban so me remfiri meto no as normal enwum a obi to enti ye 2009 ni mo no na me say no I think adwuma no esese yewremu esansa pafo ni swa enso adwuma no eso pa te wo se ekoka ho na ye nyame adwuma ni yie na eso ani enti ubisa de ebe mu a ahyase no na ye ebi free no ye nyini ye nso so ba ye nim na fe hu ne se no ade ne se
eba ejense mo bia anya so nhyira that time I we say wo do ho ehye nwomto mu ana wo toto amanfo nwom na anwomtofo bi wo ha na mo wo ho a omo nwom inspire pa samre no na me title eyi Mama Americanza nyum sweet sweet Jesus I love you sweet sweet Jesus I love you oh yeah and Cyber so na ye mama Tego sisters se kromonya 40 years on be celebrate you mama yuko Cyber so no mo so nyum e wo ho omo nyum we say ye mi ref me kaya me to acho nti na me toto omo nyum ni bim na me toto your friend is saying daughters nso so omo wotete nyum pa bi ana me hyase no na me to pa nti no so we be sat beginning de na wo mo nyum enana me tai etoto along the line one more lifestyle one more kwan one more fast so call more honey ade e benya influence wo so kakra na meje di se kakra esan se unse se udi obi achi a ehwe nipa na na mo ne